Like kam hikai belai multiple teaching vacancies kijing pentep like kam hikai kumpakat arteli ngira bulang hakaneka video ke pemerintah. Kidan ke kam hikai kam headmaster haki school repair ki private baik bedai ro ki post balayok jengrap nang ka sarkar. Teng nyapat ya kani ke perang ya ni video ni nyapat bha ya kini kijing pentep like kam kawai hadin kawai pat. Ini apa cuaya nak katop banengkong, hak nak katop banengkong. Dah bulang kini teli kijing pentep like kam hikai. Kini banengkong batok dan kam kawai ke post assistant teacher hanong trau mau ranglang lower primary school. Ke qualification bapendap class 12 bat ke DLED bat bapendap ru ya ka exam MTET hak ka LP. Tarik hadu banpai application form kedai khatsan tarik benaya yong. Hajar penriu hadu kapor South Siteng baje janmir. South Secretary jangka nong trau mau ranglang lower primary school. Ya katarik jangka jingtho exam written test kinsa penbu sabu hawai kapor pila panpun au pranyo lai pra iway. San iway saw naga benta ka jingtip ke bakam nia. Tesa kan ka way pat ka code application ha ka standard form. Nam ta ka way ka pose assistant teacher ha ka school bakarteng tip dengan Lower Primary School, Southwest Castle Hills District. Qualification ke pendap ia ke class 12, but 100% sejrong. Nang tak pendap ia ke DLED, nang tak pendap ro ia ke MTET Lower Primary Section. Kajing siu nama takane kedai deficit pattern. Kesenam katkum ka kikendon jong ka sarkar, tarik bakado banpoi application form ringkar kod kisla berankam, mankam. Kedai halaniswa ka arpau tarik uyayong arajar arpon rio. Tanang ta ia katarik jong ka written test ki ong kin sapentep kam hadin. Kila ti phone number arteliro bapin phone bantep kamne riu khandai not khandai. Nyau riu iway saw not saw but khandai lai riu. Saw lai khandai nyau lai. Tekene ki deki arteli jempentep like kam hikai hakan kathom. Nyapat sa kan katop babut, hakan katop babut ngila bulang lai teli kijing pentep like kam hikai. Kani kebanengkong kabadai ang dan kam kawai ka post sociology teacher nak benta ka higher secondary section. Qualification bala bentap ka pendap ya kacing pulai MA ha ka sociology bat badan ro ya ka experience. Kacing siu kedai bala panyakran ka jakatrai kedai po umyam. Nak benta kacing tep ka bakam ya pila ban phone na bin pa bat ya resume jong pi ha to WhatsApp number nyau not san. Iwen riu pra saw not. Nado ka pot khandai baje mestap hadu nri baje janmet kap nado ka sngi tho ding asin kong do sngi tho ding. Tasana ka wai ka bong don kam teacher ha po bala pendap MSc PCM ha po Barnihat Secondary School pila ban kontak ha nyau not prasan saw not riu pra nyau lai but nyau riu saw iwai pra lai pra riu khandai lai. Tesakan ka wai batho don kam teacher ya ki ba pendap jimpule BSc PCM bat ki badan computer knowledge nam tak wai ka school private badan po laban. Tekil ai tu number artali bahin phone nadu ka por sipau baje had mestap hadu ar baje no phai sngi. Khandai pran riu lai not riu san saw not but khandai line riu not prasaw riu ar. Kini kidai ki lightly ki kam hikai bala pentep hakan kathop. Temantai ni apat saya ni kathop ke babut. Hakan kathop babut ngila bulang kini arteli ki jing pentep like kam hikai kani ka banengkong kadai jong ka Christian Academy. La code application namta ka post assistant teacher hak lower primary section. Tek bapendap jing pulai graduate but bapendap ro ya ka DLED. Kila panpoi application form jongki rengkat ikot kisla berankam. Saka school nadu kata tarik labu ni kata tarik pila panpoi kadai kapreng kat saw bat kat nyau tarik. Nadu kanda baje hadu ar baje nak bhai sngi. Tesakan ka wai batho dan kam assistant professors. Nong hikai haka kerdan assistant professor haka jingkai subject commerce. Tekba pendap jing pule ya ka Master of Commerce bat pendap ya kanat. Kanai pihak penpo ya ka college ke bakarteng Christ College ke berana po Ribhoi District. Tak itu ki bala abantap badan ya kanat berki UGC norms ken
apply dan kat kot kesla berankam bat pensisya ya ka qualification jangki bat ki wei pat ki jing pensisya bat boy ya ka college ha laneswa ka tarik bahado ka badai khat sau tarik banai ya yong arajar arpunriu kini gidai ki artli ki kam hikai ha kane kathop teman dapat nyapet sa ya kane kathop ka babut hakane kathop ka babut ngila bulang kini artli ke jing pentep like kam hikai kebaningkong dai hakane ka school bakartang David and Lois Rees Memorial Secondary School Tongkiat. We invite dedicated educators who are passionate about shaping the future to apply. If teaching brings you joy, we would be delighted to receive your application. Kan itu headmaster. Qualification bala pendap ya ka BA bat DLED bat la pendap yo ka MTED. Ka salary ka dai 10,000 penpoi application form jongpi rengkat ki kot kesla bala attested sa ka school ka badan hapo Tongkiat Yuksi lanai sa office jong ka North Liberty High Secondary School Jawai. Haga por long tray nado kata halene siwa khat nyau tarik benai ya yong aja penriu pelaban pun ra oprai wei lai ar not lai sao ar sao nak benta ka jingtep ka bakam bnia tasang na wei ke jingtep like kam hikai baong walk in interview nak benta kam hikai hapo Church of God Lower Primary School M&A dan hapo mau kerwat ka jing siu ka dai deficit pe kiba pendap biya ka jing pulai class 12 100% sejrong bat ki pendap ya ka DLED bat ka MTED ki bakwa aban thap kinan wan simenta hakane ka interview ban pelong hakhat pratarik benai pila ban thap shua ka sngi ka tabadai khat pratarik benai yong arja punriu haga por khat wei baje mastap nata ka sngi interview bo interview ka dai khat pratarik benai April arja punriu na por khat wei baje mastap o ka tarik khado ka dai khat pratarik benai April arja punriu ya ka tarik jong interview gi ongkin sa pentep phun hau pra khnai pran riu lai arpa pra not iwei paro na ka benta ka jingtep ka ba khamne the second away bala khot na ka benta kanika advertisement for work interview la khot application nam ta ka work interview na ka wai ka post ka batli ha ka post headmaster ka contractual basis ha ka ta ka semam samagra shiksha SE ha po mau mi thit SSA and RMSA secondary school ka contractual ka dai nam ta system blan renew kat kom ka jingyo ya ka pisa na ka Ministry of Education Government of India kasnam dai ban long na do khat pra do lai par snam kin khan hadu shitarik bana January arja punri ka bod hadu lai pun nyau snam ya ki SC dan ne sa post nam gitu bla dan lupa ki bala sakri lupa hata ki government aided schools Kibala bantat kidai postgraduate in any stream with BEd and preferably with 5 years of experience in teaching and at least 2 years of experience in school administration. Kajing siu lai po hajar maram panai. Tapi nak berkuat bantat kin sim bantah ka walk interview, ha ka office jong district school education officer, district project coordinator, East Castle District Nongri Ma lai mkra. Ha ka lai po tarai panai, yayong arja penriu. Ra ki kot kisla berankam rengkat ka application form. Ban wan sim banta hagane ka interview. Tanado khanda steng ba jemen step hado shipau steng ba jemen step kan ya chua ka jing kentiu kerteng lane ka registration hagane ka sngi jong ka work interview. But namdan ka jing siu ya ka TADA gitu ba wan sim banta haga interview. Tengapai menta sa kan ka top artli ki jing pentep like kam ka wai ka dei batho recruitment dan kam no hikai ka CV Raman Public School Kalita Kuchi habaran hapo hajo kamrop khot application nam ta kam hikai science social studies English teachers class nata English teachers classes iway riu hado class 10 qualification da pendap BA BSc BEd tikna wa mantap pa resume jong pi siaw to number prasau pran riu san nyau RR saw iway kata siwa khat artarik u benaya yong aja pun riu Tesakan yang wibong don kam nong hikai bala pendap BSc PCM ha ka school bakertan ha po nong ka school bakerteng nongra umroy secondary school umroy. Kibaran jingmot penpoi application jong pi shua ka khat nyau tarik benai ayong arja penri pat ka jing siu man benai ka dai khat lai hajar man benai bat ka interview kan sapelong ha ka khat pratarik ayong arja penri.
แต่นาบันตันจึงที่บักคำเนี้ยพิลาบันพูนรอพรายเยวคันไดสาวลายสันนอตริวคันไดพระเฮาสิกตรีจองกันน้องรารอย secondary school รอยแต่ตั้งกันในกิจปันเทปลายกำให้ไกลคูบลายชิบูนอย่าพีบารอตัวเป็ด